earthquake mate chikli kosonsi kevang lo ilitum bihek ako hu chithan than chikli ke itum ke do pirthe pen kaprek ka pirthe kachet tong pasi chikli ke kevang lo pupu but jongsi lasom pratangte apirthe masi rup rai po lasi chikli kosonsi kevang lo pini la so video lo chithan lo na 6 February 2023 Turkey Lapen Syria long 7.8 magnitude and Chikli thepo wang lo laso pen ajok Turkey Lapen northwest Syria long more than 11,000 amni tum aprandam lo Lapen ke 38,000 tum injured nang lo athe ke 6 February ani batai ki thom an Chikli thepo ke wang its magnitude are 7.8 7.6 Lapen ke 6 an laso batai ki thom Chikli thepo ki wang pen ajok penang an building se paru lo Lapen munit tame aprandam lo Lapen ke kirap tang te ako uthot 7 February ni thedung earthquake 5.8 magnitude an wang thu phit laso Chikli ke wang starting point lake Turkey pen khelo 23 km east Nardagi district long si wang lo which is near to Syria and Turkey border Lapen second pen third ke Turkey long kehra man maras pudim si wang lo Turkey long Chikli thepo ke wang athe Turkey country lake Antonia tectonic block long sidoko Lasi kachini Japan earthquake kosonsi kevang labang chini baprang nangla pirthe longle aphar Lapen longle kaching hang thedung ja dopik lapan ke English pen tectonic plate ispu laso plate longle aropen activities ki claim boy penajoksi longle kaprek longle pen kachirap I mate kachipahelo I laso ki move penajoksi inglong alok langroi has name nangklang lo Lapen ke laso tectonic plate ki movement penajoksi chiklita kevang I lasi chikli koson pe siwang ham chethansina actually tectonic plate kachirap ahut hasur geographical area bang kivik penajok kachirap ahut kachitong Lapen alu prakriti pesi chikli bahari ke bang Lapen ke Turkey country Eurasia Africa Arabian plate arasi dokok penjok hidung chiklita ke bang chance dokok lo lasi chikli kosonsi ke bang chini elo lasi non ke kosonsi chiri naji labang pai chethansina step 1 chikli yongsi ki bang lo tangte nangli hong bar thek thiako palong room kate tibo room lut chok bang si kime step 2 ipu yong si ame kidolo tangte operation check up ji phan sung pe lasi chikli ki bang hutke hem kirup ji a chance the dongdo lasi nangli phu nang ri pen ka chpabin bang si kime step 3 chikli ki bang hut hemang tan pe nosi nangli kido prutangte hem kirup nang ki ro redet Lapen thengpi kiklo nang ki ro redet adim longle kido si kime lasi Labangso video nang phan important doma jong si important do prutangte kang hon pen please Nali WhatsApp status long share tha kaprek tu tame pachini lo na isi ke pachini Neli thek opre Labangso video kabuna kale kachini tu same do pino same kachini ne tum inu bahni do na lasi kala tum hasini Labangso video kabuna pilo lasi ine video kala ansik kang tom polo nosi Labangso video pen antum isi akimi dok ter share back thala pen akimi viewers tum on please share subscribe thaneli channel and hello thank you kado